Maya pa bengi po kaya katamuan. Merkulis 30 Domingo ng karaniwan na panahon. Pakiabiatala po kaya katangban na lamiso ding makatuking intentions para king kapasalamatan ng Richard and Chona Yumol ning paagapitoong para king kaladwan ng Oseraman Senior and Junior Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra Maria Socorro at din sa blang kaladwag king purgatorio. Kantaray po yung dalit tapamuklad. Bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, pusal na ningyatu, pankaya mo nye, gana papatutu. Meos melinin, king kasalanan at sablang wangin. At kayang akli, yaning kayausan, yaning bibilang. Bale na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, pusal na ningyatu, pankaya mo nye, gana papatutu. Yaning kayausan, yaning bibilang. Kilagyanig pa ang poing anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo at ing lugod na ng Diyos, at ing pamikagum, king banal na Espiritu, parati ang manatili, kaya kayong At kaya kaanti mo rin. poing aldo na itamo maksan metong tamo, king kabilugan, Santa Iglesia, gining gaganakan tala, reng sablang daralan pangalupig, ulining kasalpantayanan Kristiyano. Kaya reng sablang malulupig, kareng misyonero, kareng pari, kareng madre, kareng talapanaral, aliwamo king aliwang bansa, rene mismo king kikatamong bansa o king kikatamong sariling parokya. Sisantalang yari katang kasalanan, lalong-lalo na kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, ikang dinatang bang tipunan mula ring bansa, king kapayapan, king kayarianan ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang, king amano ang pong sakramento, pangpasignangan mo kami, king kabanalan, Kristo
Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang datang, king ligaya, kambiyaning kaligtasan, para king banal a kapulungan mo, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Diyos sa mayipayang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, king emi, lubusan na intindihan, kalingapan mo, boryan mo king banal a kapulungan, makasan metong yak, kareng kasakitan ng anak mo. Pagkalam mo, ipanagapumi, kareng talasalpantaya mo, magkakasakit para king lagyo mo, ing espiritu ning kapibabata na lugod, wang mayakit lang tunay at tapat at saksi, kareng pangako mo. King kapamilataning ginumi Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambe mo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Amen.
Magsadya kayo, manalangin alang patugot, ban maging karapat dapat kayong makayarap, king anak ning tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Ingino manatiliya kay kayo. At kaya ka ang timurin. Pamasa king maya pabalita ag pangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Makanyan man, bayo mga palyari ting sabla, pandak-panda kayo ring tao at paglupigan. Intrigara kayo, adlitisan ka ring sinagogas, at painyukol da kayo. At king uli ning lagyu ko, idalara kayo king harapan da ring hari at mamuntukan. Ita ing maging pamikapatagon para akwa yung ipasyag ing maya pabalita. At ini ipakatandaan ninyo, kayo paigot ko ta isip, tungkol na nung makanano yung ipagwalo yung sarili yu, huling ako mismo dinanda kayong kabiasnan at katalinuan. King kapamagsalita, era ag yung pakilabanan o payalyan ding kasalangyo. Ipanyayara kayo pati ring pengari at kapatadyo, kamag-anak at kakaluguran, at ding mapilan kay kayo pamatendala. Ting sablang tao, pikasaman da kayo king uli ko, tapot metong mangbuak king buntok yu, masayang. Ing pamagparati yu, yaing makakabos king biyu. Ing maya pabalita ning kaya katamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, o Kristo. Maya pa bengi kay kayungan, Maya pabingi po, at itamo po, itipon-tipon tamo, bangkanita, makyabe tamo, karempong sablang lulupigan, malulupig kay tiking yato. Huling king kapamelatana, ning lagyo ning ginutang Yesu Kristo. King kapamelatana, ning katamong kasalpantayanan. Itamo po, patse sinabi tayo ing salitang pangalupig o malulupig. Intambing isipan tamo, yapin niya itang pangamartir. Nano po wari mo rin ang sabihan ng salitang martir. Patse kasi sinabi tamong martir, ilapin deti ring babarilan da ka ring king luneta. O kaya, bilang martir, panumbuka na ka na ning asawa mo, pero tapat ka pa kaya. O kaya, bilang martir, itang lulupigan da ka, pero ika manatili ka pamuring masya sa talakad king panwalan mo. Aliwa po ita, imbo ng sabihan ng martir. Nung labentaya po, king original na salita, ng salitang martir, martus. At nanimbo rin ang sabihan ng salitang martus. Iti, rin ang sabihan, witness. Tala, patutu. Ikayo po, nanda kayo keti, martir kayo. Martir kayo. Ne? Itangan po, martir tangan. Lungita mo, maging talapatutu na katamong Kristo, king bieta mo. Ne? Aga nakake po itang kaklasik panita, king San Carlos Seminary, miyatong niya pong inchik. Ngayon di po tineka rin king China. Bakit iyamig pariya? Uling ikit na itang kayang Paris priest.
na nilupig da. Uling pong King China, ating pong religious suppression ka rin. Lalong-lalo na po kitang karelang lugar. At nanong gawari kitang kayang Paris priest, leko de imalan. Uling at kay ba de leko imalan, pepuluklukan de king yelo. Kay puli nukluk no ko king yelo nga lang malan. At aliwa mo po ita, winter time, mag-snow, marimla. O, daig pa po ingkepi da king freezer. At kay bat, likluk depa, king yelo, at siya alayang malan. At kay bat nga nang sinabi, burikeng pakyapusan ng kanakong Paris priest. At siya po, tinubo para kaya, impong Bisayang magpari. Kaya mintaya pa aking Pilipinas, San Carlos, at karinya po megaral. At kanita, tinubo yung bukasyon king Biena, uling ikit nung makanano deng linupig ing kayang Paris priest. Kaya po, itang kayang Paris priest ay ita, meging ya pong martir, meging yang talapatutu, kening kaklasiko niya migpari ya naman. Keti pong king Pilipinas, malagat tamo pong manakit lulupigan da. Mekad siguro, neng kaireng malulupig, ilapin minsan deng pari At ninong maglupig ka ring pari, mismong parisyoner da. Kaya minsan po, balata mo, tamo po tatanggap pangalupig. Kaya po, minsan itamong mismong talasal pantayang Kristiyano, mapaglupig tamo. Kaya po, kami nga po na susuyuki nga pong Ginoo na malulupig. Kaya ba kami, kareni pong, gaganakan tamo, kaniting aldo nga iti, resablang Kristiyanong malulupig, uling deng taong maglupig karela. Pero nanong sinabi na, ning Ginoo, king kakatamong ebanghelyo, nga na, pandak-panda kayo at paglupigan, intridak gada kayo, atletisan kareng sinagoga, at panyukul da kayo. Pero nga na, sana mitatakutan. Kani tayo nga na ipasyag ing maya pa balita. Kaya palaking libutan na ning pamaglupig, mas ing maya pa balita, ing ipasyag yu. At nano sinabi na, kayo paigot ko taisip. Tungkol king nanong makanano yung ipagwalo yung sarili yu. Ako mismo nga na dinanda kayong kabyasnan at katalinuan king pamagsalita. Era kayo agyong pakilabangnan. Nga na agyang rin kayong kamag-anak, agyang rin kayong pengari, agyang rin kayong kapatad, at rin kayong kakaluguran. Na ipanyayara kayo, pero metong mangking buwakyo, king buntukyo, masayang, pamagparati yu, yapin itang makakabos king biyeyo. Bakit kaya sinabi na San Lucas, pati ing buwak king buntukyo, masayang? Mo sabihan, San Lucas kaniti, ako tatakot nga na. Nung ing Ginoo, didi na ng pansin, rin kayong buwak. Importante lang po rin buwak yun. Nung ikayo, di na yung importansya yung buwak yun. Yung pang Diyos kaya. Yan. Bali po, king Pilipinas, ala na pong pangalupig ka rin pong misyonero. Pero ating kanong pangalupig, at naling klaseng pangalupig iti, irrelevance. Ren Pilipino, pag maragulda, Kristiyano la. Pero,
papractice ta kaya yung kikatang panga Kristiyano. Ne? Nung relevant siya pa kikatamo in Diyos. Ne? Anya pong Kristo Rey, ewari, miga blimbuntamo. O, katakakit talareng tao, king dalan, daralan niya yung Santissimo, alano mang pakyalam. Ne? Ano po nga nakayabe ako. Among katolikula po rin, pero era pa practicing panga-katolikuda. Wapenpin naman katoliko tamo, pero relevant siya pa kaya. Yung panga-Kristyano tamo, ngayon panahon tangin Ne? New form of persecution to Christ. Potang inginu, iti relevant king aldoldo tamong pamibiyebie. Neng kay pag maragul tamo, metong katoliko yang bansa ing Pilipinas. Pero, karakalakurap karakal mapanako. Karakal na gagawang eusto. Kaya potang kay pag maragul tamo, predominantly, Catholic nation ya ing bansa tamo. Catholic nation ya. Pero, kingaldoldo tamo kayang biye. Relevant siya pa ing Diyos. King kayong pamanuro bilang pong mestra, papakitsepeng relevance ng Diyos, karing kayong estudyante. O kaya, king kayong aldoldo obra, karing opisina, karing kayo opisina, yun kaya be magobra, papakitsap yu pa, ing relevant siya pa, ing Diyos, king katamong opisina. O kaya king pa mag-aral. Potang mag-aral kayo estudyante, o potang exam, mangopya, o mangopya kayo, potang yu. O relevant siya pa kaya ing Diyos. King beko bilang metang estudyante. Kaya po ing modern persecution ang malilyaring yapin itang relevant siya pa kaya ing Diyos king bietamo. At nung relevant ya pa ing Diyos king bietamo, makasadyatang maging martir. Ating pangamartir, aliway tang barilanda ka, o kaya munta ka kingalawang lugar, bangkanitay daon mong biyemo, karening Kristiyanong bansa, nune, itang king libutad na ning kang gagawan, gawan meng relevant ing Diyos king biyemo. Nung makanano ing Diyos, gagaloya pa king bietamo. Kaya sana bilang beto nga Kristiyano, na ing katamong pang-martir, yapin itang maging talapatutu na katamong Kristo. Muking kilub na ning pisamban, maging relevant siyang ginu, potang atitianak king luwal ning pisamban. No makanano tayang pakit king kakatamong mayap abalimbawa, ing mayap abalita ning kaligtasan. At kanita, kita mo, maging martir tamo. At nanumbo rin ang sabyan ning martir, maging talapatutu na katamong Kristo, king aldoldo gagawan tamo. Palugod na Diyos, lalapit kami kay ka, antimong meto nga banal kapulungan, amibay tibat king krus ng Kristo. Meto nga banal kapulungan, meragul kay kaban daring 2,000 banwa, ibat king maligayang daya daring martir, at nga tamong makibat, Ginoo ikabus me ing balayan mo. Itangan po. Ginoo, ikabus me ing balayan mo. Ibat king marok at rato, laban karing tala salpantaya,
at laban king kabelugan a komunidad ning banal a kapulungan. Ginoy kabus ming balayan mo. Ibat king pamagdili-dili karing sukulan at pangaynipan king pangabihag pauli ning kasalpantayanan tamo kang Kristo. Ginoy kabus ming balayan mo. Ibat king ligalig ning pamitipon karing makasalikot alugal ban makasamba at manalangin pauli na ning mapaintulutan ing panga Kristiyano. Ginoy kabus ming balayan mo. Ibat king kayalan hustisya, gera, terorismo, kidnapping, pamipasakit, pamakamate at sablang dusa at kasakitan, pahulining kasalpantayanan Kristiyano. Ginoy kabus ming balayan mo. Ibat king pamipalaganap at pamanawa ng coronavirus, lalo na para karing frontliners, amitataya karing bera, bankambilan at lingapan laring sabla. Ginoy kabus ming balayan mo. Yabeta lang ini, ring sablang pari, madre, obispo, nangini dadalan pangalupig, kimabilo gayato, lalong-lalo na karing lugar na ing kasalpantayanan iti ere tatanggapan panalangin tala king Ginoo. Ginoy kabus ming balayan mo. Panalangin tala mo naman, deng sablang Kristiyano na tingini king libutad na ning gyera, lalong-lalo na karening bansang ating kagulwan na eda agampanan ing karelang kasalpantayanan Kristiyano, panalangin tala king Ginoo. Ginoy kabus ming balayan mo. Para king katamang Santo Papa, na yang mani muna kaniting kakatamang panalangin para kareng sablang Kristiyanong malulupig, ulining kasalpantayanan at uli kang Kristo, manalangin tala king Ginoo. Ginoy kabus ming balayan mo. King kapasalamatan ng Richard Cho na yumol ni pagapitoong para king kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr., Antonio Liminada, Juanita, Leandra, Maria Socorro, panalangin tala king Ginoo. Ginoy kabus ming balayan mo. Ngini po adwan tamoy kay katamong sariling kapagnasan, o balagod na Diyos, sikit mi na nung makanano yung biye at kamatayan, mi yarapan la, king makapagmulalang pami pagkal king biye ng Isus anak mo, king kapanayan mi king ligaya. Iting pamipagkal mi sundo, pamorin ngini king panahon mi, bawasan ing takot. Bawasan mo ing takot mo, pakayapan mo ing peyatan ing pupusanan mi, pangasnawan mo kami king sakit apanandaman mi. King kasakitan adaralaning banal kapulungan mi, higesanang bibiye-biye, maging panulo at panibatan ning pamipakayap at kailangan na ningyato mi manggaman king alanganga. Amen. Amen. Purihin Diyos, mete sa kluban, kaya kang kayapan, tinggap miting tinape, para kaya kami ti maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilan man. Purihin Diyos, meto sa kluban, kaya kang kaya pantinggap meeting, alak para kaya kami maginyang inumaning kaladwa,
May purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggap ya, harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuy, tindaong karinggamat mo. Kingi kapuri, kaligayan ng kayang lagyo. King kaya katang kistaplala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. Tanggapan mula, ipanagapumi o Ginoo, reng panalangin, atay na sakripisyo, yang pangmi, king kapagkumbaban, at ipagkalam mo, king ding magdusa, paulining papagkapilit, pauli na mo rin yung tapat ng kasayuan keka. Ing bitutula sanang makisan metong king sakripisyo ng Kristong anak mo, layong atalastas da sana, ding lagyura, makasula laking banwa, kagum daring may pili, itiyaduan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kay kayo, At kaya kaanti mo rin. tasyulareng puso yu. Makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat Tunay at karapat matulid. dapat at matulid ding pasalamatan da kang paratit numan ka rin. O ikpa Diyos sa langanggat lubos mayupaya, e kukupasing lugod mo, king kapamilataning mayapabalita at penaral ning anak mo, pibuklod-buklod mula ring tao, ipat ka ring miyayliwang lahi, king metong mong kapulungan. Pasulungan mi kapulungan mo, king kapamilataning upaya ng Espiritu mo, bang pisan metong nala, ring sablang anak mo, king metong mong aptas. Babiyayang patutu, king alanganggang lugod mo, pasingnangan ni ing kapanayin mi. Tanda niya mo naman ning tune, ning alanganggang tipan, apay nga ako ang pong tiparan mo. King kapamilata ng Yesu-Kristong ginumi. Ulinita, kambering sablang koro, ring angeles ka ring king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banal ya ing Ginoo. Diyos sa mayupaya, mit mo yung banwa at ingyato king kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad yan daratang king lagyo ning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Papurianda ka o banalik pa, parati mo kaming antabayanan, king pamaglakbe, king kakabaning biye. Papurian niya naman ng anak mo, Yesu Kristong, at syubo salmi. Paulining luod na kay kami, titipuna na kami king banal na pamisulo-sulo. Palino ne kay kami ing banal na kasulatan. At piperaswa na ing tinape, antimoing depatana, kanita paring alagad na karing king Emmaus. Inyang ini paniga pumikeka, ang malugod at maganakangik pa. Itubod mo yung banal na Espiritu mo, bang lukuban na ring tinapi ang pungalak, kanita mielinan lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At andanan mi pa kanitang binging baya linasa, amidawon king Biena, para kay kami, kabang may susulula, ring disipulo na kingapunan, kingwaning tinapepe pasalamata nakat pinuri, pirasune, dinuang neiti ka rin kayang disipulo at nga na, kuwaning neiti kayungan, at mangan kayo kaniti. Muling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni ngapunan, kinangwayang kali sa mong alak, pasibayo, pe pasalamata nakat pinuri, dinuwang ne ka rin kayang disipulo at nga na,
Kunay niya iti kayungan at minum kayo kaniti, uling iting kalising daya ko. King daya ning bayo talang hanggang tipan, na mibubo para kay kayo ang po karing sablang tao. Bang kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptay niyo iti bilang kapigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Ngayon kakanan mi iting tinapi at tinuman iting kalis. Kaya kang kamatayan, kaya kami ang papasyag, ang ganang kindatang ka, kingkekang ligaya. Niyang ini o ipanglubos banal, pagmasusyan miya ing kapigaganakan kang Kristong anak mo, king kapamelataning pamayla sampung kamatayan na king krus, dalakit me king ligaya ing pangasubling mebe, at liklok me king ligaya king wanan mo. Ang ganapot ang datang yang pasibayo Kristong ginumi. Papasyag miya ing maulang dapat ning lugod mo at araw miya ing tintinapi ning biye, ampoy kalis ning alanganggang kaligtasan. Palikdan mong bitmong pakalulo iting pamagdaw ning banal na kapulungan mo, Jesus siya mismo ing mayayin king sarili na, king kapamilatan iting sakripisyong pinibala na kay kami. Pupuklat ning dalan papunta kay ka o ikpa, o Diyos, ikpaming mapamakalulo. Ipagluwalo may kay kaming espiritu ning lugod mo, espiritu ning anak mo, bang mabilang kami, ngeni ang pong kapilan man, karing anip ning banal na kapulungan mo, kami sulo-sulo king katawan ng pong dayana. Pagamo mo mikika, ibayo me sana iting sala ning may pabalita, ing banal na kapulungan mo, kay tiking Archdiocese ng San Fernando. Pasignagan mo ing buklod ning pamisan metong king Tarasal Pantaya, ampong pari, bangkambe ng Leo, apapami, i-Florentino ng obispo mi, ating mabilo kapulungan ding obispo, sunlagyang masala, anting mawaga, ding pamisan metong ampong dalan, ding kapayapan, pusal ning yatong gagabaka, ning pamisagsagan, ampong susugata, ning pamikasama. Kanakan mula, rin kapatad mi, apipay nawa na, king kapayapaan ng Kristo, at ding sablang miyangon na biye, abukod mo ngi kayong makibalo, king kasalpantayanan da. Layong pamatulan mo lang tangal king sala ning lupa mo, tayran mo lang king ganapa ning biye, king ligay ning pangasubling miye. Potang miras na kami king sepo ning pamaglakbe mi kete king yato, matula milasan ang tanggapan ding maligaya mong kakarinan manwa, nung do kami manuknangan kambe mo, manggaman king alananga, karing kambe ng Maria, ing Buena Birhen, ing Diyos, kambe ng San Jose, esposo na, kambe ring sablang apostol, ding sablang martir, at ding sablang banal. Puriyan ang pong paligayan da ka, kapamelataan ng Kristong, kay kang anak. King kapamelataan na, kambe ng po kaya, kagam ning banal na Espiritu, Diyos, igpanglubos mayupaya, sablang parangal ang pong ligay kay ka, manggaman, king alanganga. Amen. 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 Ngini manalangin tang bit mong kapanaligan na lugod king ikpakaring amanong tiro na kay katamo ning Gino Igpami at sukabanwa, mismo ba nilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mi pamintuan nilo mo, ket isuli pantibanwa, ingkakanan mi king adoldo, biyem kaya kami ngini, ampon ni patawad mo, kaya kami ring sala may kaya ka, anting pa mamatawad mi karimi kasala kaya kami, kaya pa isaul kin tukso, nunay kabos mo kami kin sablang marok, amen. Kabos mo kami king sablang marok, kay pa malugod magipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ng kasalanan, king mikabos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligayan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, panyatang ng mitmong ligaya, ning talapan at pusming Yesu Kristo.
Uling kaya kang kayarian, kayo pa yan, at tiligaya manggamon kingalanangga. O Diyos sa ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyag kaya kayo. E masabaligdan din kaya kaming kasalanan. Nanepansin namin kasalpantayaning banal kapulungan mo at pamayapan ng pangpisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikamabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati asan ang manatili, kaya kayong At kaya kaanti mo rin. bakit tamo po ngining mikakami itong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, Kordero ng Diyos. Ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, yung Kordero ng Diyos, yang milalakoking kasalanan ng yato, mapalat ang mayaws, kingapuna ng Kordero. Ginoo, Ginuwayak matampang-tanggap matampang-tanggap ka, dapat yagkas ning amano mo, kumayap na ako. katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Katawan ng Kristo.
Manalangin tamo, kapamilatan iting sakramento o Ginoo, antabayanan mo sana'y katutuan, ring talasuyo mo, ipagkalam mo ka ring sa salpantayang tapat keka, ngini daralan lang dusat kasakitan, at atokyan day sanay ng anak mo, king pamusan ka ring krusda, king sablang kapagsubukan na daralanan da, makaibilang ligaya, king lagyura, antimong Kristiyano, at bininyagan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ipo, siglaw tamo po, at abetalang manalangin, yung mabuyilog sa Santa Iglesia, para kareng sablang malulupig, king mabilog ayato. Talakad kayo po. King Ginoo, manatili kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ito ko yore puntok para king masusing bendisyon. King Diyos, sa lubos mayipaya, idayo na sana kay kayo, king sablang panganib, at malamalub ng itugtog ang bendisyon na. Amen. Gawa na ko sanang matinggit king puso yu, king sablang turuna, ba kayong malyaring mika katmuan king tulang alang kapupusan. Amen. Hanggang king pama nalastasyo, king mayap ampong matulid. Ayakit yung kayo sana, king katutuan, kapilanman, kareng kautusan ng Ginong Diyos, ang mga intulid, numabang kambening anghel, ampong banal, king ligayang pingako ng Diyos, karing banal, ampong pinili na. Amen. Bendisyon na kayo ng Diyos, may paing tutuwing ikpam, poing anak, poing banal Espiritu. Amen. Amen. Bukas po, palatang misa itangabak, itanggat panapon, yung kakatamo pong misa, karin King Miller Estate, karin po yung pagselebran tayong kapiestana ng Our Lady of Miraculous Medal. Ang po rin kakatangkay na kanababayi, ila po tanggapla, King Medal, naning Our Lady of Miraculous Medal. Kaya po, bayan tala po bukas, King pong karela pong selebrasyon, King Miller, kay Bat, ating pong prosesyon, kay Baning prosesyon, ating pong pamangan. Magtawala po kayong tao, Miller Estate. Hindi manatili kay kayo. At kaya kaante mo rin. Bendisyon na kayo ng Diyos, may paing tutuwing gigpa, poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Misa midaone, metana, king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya pabengi po kay kayong Maya anak. pabengi Takala po po, salamat. King pamagyabe, tamo po, kaniting Red Wednesday.